Ok, sự sẽ đây bằng bộ nó này. Ngày đấy cứ ngày bỏ hóa. Dạ. Chẳng nhạc bàn chỗ mà đọc lòng trà đấy thằng này. Nhưng đang ăn lại. Lâm hồ nó không ngày đấy thầy dưỡng. Cô tại ai set up là việc mình. Đó. Chẳng đôi chỉ rõ đó nhưng sao mà mở silver. Silver sao mấy việc bàn sweep vô lộ mặt tảng. Ở lời dân chập 2 lô silver nó không ngày đấy. Bị daily máu. Nhưng khơi ta flow bao silver. Nhưng xong thích đã lô mùi tử. Nó. Lô mùi chẳng máu. Xong thích mới tiết đã 2. Chị thì cho má nữa. Đầm bây dân sẽ luôn mơ nữa. Chẳng dân mơ nó không một ngày. Nhưng có xong đã cả đăng mùi đầm bây alert nó lỗ. Robot silver. Yeah. Lập. Đó. Bà tọt máu. Nhưng mà mơ buôn mong gì thì. Yeah, dân khinh thả lô ní. Lô bó silver. Prai ní ai đang mà sweep lô silver. Chẳng có ai miền confirmation below ní dân chăm bơ carry action rồi có về form setup mà bạn dân chăm setup bị crom ní tinh lực lang thời kháng lờ nó bờ miền setup nè thằng ở này dân bơ tờ lỡ silver chẳng cả na silver create setup bully từ bán gold có vì ai nhận bully từ đài sweep á tái dân mà mơ gold nó không mặt ngay được ní gold ní toàn sweep để thầy chăm tha pi nó vì ai SMT này bờ sân chỉ silver sweep gold ní ai đang mình sweep tệឬក៏ពេលខ្លះវាយកទាំងពីរណាវាយកទាំង low high ទាំង low របស់ gold ទាំង low របស់ silver ពេលខ្លះទៅក៏វាអត់ sweep បាទន័យថាបើសិនជា silver sweep gold អត់ sweep ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ touch ដូចគ្នាណាដើម្បីយើងស្រួលមើល high របស់ gold នេះគឺ low yeah hello W ចឹងមកយើងមើល4ម៉ោងគឺខ្ញុំ trade time frame ធំហើយយើង confirm នៅក្នុង lower time frame ចាប់ពី15 and 30 នាទីណាអញ្ចឹង high low របស់ gold នេះនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាវាដើរកដារែងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើ low បើវាខ្លាំងមួយទៀត low ធំតែម្ដងណានៅក្នុង daily តាំងពីម្សិលមិញក៏វាអត់ទាន់បានមកយកឬក៏មក sweep ដែរនេះមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដាក់2នេះសុំដាក់មួយទៀតហើយដើម្បីយើង note យើងស្រួលមើលណា key level អញ្ចឹងឃើញថា price វាគៀកនឹង low បើសិនជាក្នុងករណី price វាមក sweep ណាវាមក sweep យើងចាំមើល confirmation នៅពេលដែល price sweep daily low ហើយ create setup យើងអាចទិញលើកឡើងពីត្រង់ហ្នឹងទៅបានអានេះគឺសម្រាប់ gold ណាយើងមើលទំនោររបស់វាអញ្ចឹងបើសិនជាវា sweep high នេះក៏ដូចគ្នាបើសិនជាវា sweep high create setup bearish មកបានយើងអាច sell ពីខាងលើតម្លាក់ចុះមកក្រោមដូចគ្នាណានៅក្នុងថ្ងៃនេះចឹងណាអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំមើលឃើញឥឡូវឃើញថាវាចិត្តនឹង sweep low ដោយសារ silver ក៏ចិត្តមកយក low ដែរណាអញ្ចឹងយើងរងចាំ set up ណាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះម្សិលមិញ silver យកតែ gold គឺមិនយកទេអត់ sweep ទេដើរកដារអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ alert មួយដាក់ alert gold ទៅនឹងដូចគ្នាណាយើងដាក់ alert ទៅយើងស្រួលណានៅពេលដែលមក sweep ទៅយើងលឺក៏ដឹងហើយចាំយើងមើលប្រាយណាបើសិនជាវា form ពីត្រង់ហ្នឹងទៅបាននេះត្រង់បានចាំយើងចូលយើងមិនបាច់ចាំទេទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាដាក់ alert កន្លែងសំខាន់ចោលទៅណាមិនបាច់អង្គុយមើលវាទេបើទាំងអស់គ្នាអង្គុយមើល FOMO ងាប់ហើយទាំងអស់គ្នាណាប្រាយវាតែវាអត់ទាន់ដល់ condition ឬក៏ set up ណានីមួយទេវាអត់ដើរស្អាតទេទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះគឺផែនការនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះហ្នឹង
យើងរងចាំមើលថាតើវាស្វីបមួយណាទាំងអស់គ្នាណាអូខេ